On the 14th of January 2024, a Facebook post by VPP Dent within Kalimpong Kikhonkari group stirred controversy, impacting the voice of the People's Party and its president Arden Basayomoy due to the use of inappropriate language. Responding to this, the secretary of the VPP's media cell, Dr. Rusivan Shangpliang, lodged an FIR with the Superintendent of Police against Kalimpong Kikhonkari social media account. Shangpliang emphasized the need for refraining from derogatory remarks, urging the public to use proper language when critiquing any leader. Nakalian juga Voice of the People Party nilai wan sinis po SP office ban ujor dak FIR alor kawi ka post ke belatho dak kawi ka account ju breu ne ka breu bai ka teng VPP den pada kini ka post ula seprang akawi ka group ka ba khot ka Lempung Kikhonkari te kani ka post ka ba belatho ka dipersya eu MLA jokan kram constituency Pak Arden Mila Basayomoy badai ru Presiden juga Voice of the People Party. Nakalian juga parti ngila simpia kan ka kam bangin saudai ban ai ka FIR. Namar boleh kajing thok lalong sebab palat bakalong kitian ki bakal makor ki bala penthok dia ya kalong riang jong i. Am dei tangkata. Kelah tamat yong ru ya ka yeng kesem jong i ya ka konstituensi ya ka parti ba ya ka ri jong i perkowe. Teror kan ni layo ban wan ai team ta wala mi kendu ya ESP makidan nak duty nak tingwan jong i presiden juga di India ndeng layo ban ICT bakla receive through ICT bat ni kermen bakin le ya bulan kam ban wad ini kibreu bakin pencipta miki kakum ka ai nakalian juga parti ni kentu ya ki pajba ba lada pidon kanu kajing sengau makidi ban kentho la kedai ki nam ikmat la de ya no ru kimdai kin ban penukam ki tiang bakal makor ba tamat yong ya kaji joki namar ba ki bri ki batai ki kam pajba kila ban mi khmat ban train on ta kajing pha lada pibia nok tilang rei ba pin ketho ta hukum kamdei kena kalian joka parti ngi ketui ki pajba banin nang ni khmat ki di ban pikir hukum ban tho kumtu baru ya kalian joka ta kulit bat ka bos sarkar mo makin dapat ken ya kan hukum penukam ki bri ki social media akhirnya ki kunti pemerintah namar ba baik social media ke harap ki babun kiliang ban penpau ki ndrai ban kata pada ya ka personal life jong ki brio nani ban kentho ya bom dei ban jeler kan dei kom pat ni di ban long pikir han pemerintah bersibun